Yes, ndabasuje kandi mbaye ikaze mwebwe mukomeje kubana natwe kuri Demi Empire. Nizeye ko aho muherereye mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu n'isi yose muri rusange mumeze neza cyane. Ni amakuru mu by'ukuri y'udushya cyangwa se y'ibikorwa byabaye kuri uyu munsi, by'umwihariko turagaruka ku gikorwa perezida ukomeye cyane hano ugira udushya mu by'ukuri tugiye dutandukanye hano ku isi. Donald Trump, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba yongeye gutorwa ku nshuro mu by'ukuri ya kabiri. Akaba yaranditse amateka y'umuperezida uyoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika inshuro ebyiri. Ni umusaza mu by'ukuri ugira udushya twinshi tugiye dutandukanye, ugira utuntu tw'udukoryo mu by'ukuri, ntabwo ajya yiburira, haba mu gihe cyo kugira ibyo atangaza, haba mu bikorwa bigiye bitandukanye. Ni umusaza mu by'ukuri utajya wiburira, utajya ubura udushya agenda mu by'ukuri agaragaza. Harabura mu by'ukuri amasaha abarirwa ku ntoki ngo Donald Trump arahire nka perezida wa 47 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu yegukanye umwaka ushize atsinze Kamala Harris wari uhagarariye ishyaka ry'Abademokrate. Ni umuhango uteganyijwe kuri uyu wa mbere tariki ya 20 Mutarama 2024. Si ubwa mbere umugabo agiye kurahira kuri uyu mwanya wo kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko yanayoboye Amerika muri 2017 kugeza 2021. Ubwo aheruka kuyobora rero yarivuye ku butegetsi atsinzwe na Joe Biden uherutse kuyobora manda yashize. Irahira ry'uyu mugabo ni umunsi ukomeye mu banyamerika, ariko by'umwihariko no ku bandi baturage b'isi, kuko ibyemezo bifatwa n'iki gihugu bigira ingaruka ku bari mu birometero ibihumbi uvuye i Washington DC, mu murwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni umuhango utangizwa n'amasengesho abera mu rusengero rwitiriwe Mutagatifu Yohana i Washington DC. Nyuma yaho uzabonana na Biden muri White House. Ubu tuvugana uko umuryango w'irahira rya Donald Trump nka perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wa 47, Putin yifurije perezida Donald Trump ishya n'ihirwe mu kuyobora kwe cyangwa se kuri iyi manda ye. Bivugwa ko Putin ndetse na Donald Trump bafite umubano udasanzwe, nk'uko byatangajwe mu itsinda ry'umukuru w'igihugu rya perezida Donald Trump riheruka, aho bavugaga ko Uburusiya bwagize uruhare mu gutsinda k'uyu umugabo. Ubu tuvugana ni saa 11:15. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yifurije Donald Trump ishya n'ihirwe mu mushinga cyangwa se n'inshingano ze agiye gufata. Perezida Putin yabigarutseho ubwo yari yarayoboye inama yamuhuje n'abagize akanama k'umutekano w'igihugu. Yashimiye ibiherutse gutangazwa na Donald Trump, agaragaza ko azakora ibishoboka byose ngo ahagarike ibyago by'uko habaho intambara ya gatatu y'isi. Perezida Putin yavuze ko yiteguye kuganira na Donald Trump ku ntambara ye na Ukraine. Ibyo rero wamenya ku irahira rya Donald Trump. Biteganyijwe ko Donald Trump arahizwa na perezida w'urukiko rw'ikirenga Joe Roberts saa 6 z'amanywa i Washington DC. Mu Rwanda turaba turi saa 1 z'umugoroba, benshi mwavuye mu kazi. Irahira rya perezida wa Amerika risanzwe ribera imbere y'inyubako ikoreramo abagize inteko nshinga amategeko
gusa kuri iyo nshuro iki gikorwa kirabera imbere muri iyo nyubako kubera ikibazo cy'ubukonje bwinshi buri i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yavuze ko atifuza kugira uwo ateza ibibazo kubera ubukonje, ahitamo kurahirira mu nzu ibyaherukaga gukorwa na Donald Reagan mu 1985. Nawe yabikoze kubera ubukonje bwinshi bwariho muri iyo minsi yarahiriyemo. Akarasisi n'indi myiyereko biteganyijwe kuri uyu munsi nabyo ntibirabera hanze, ahubwo birabera mu nyubako ya Capital One Arena yakira abantu 20,000, iri mu birometero 302 uvuye kuri United States Capital. Donald Trump nka perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika akimara kuvuga ijambo arerekeza mu cyumba cyahariwe President Room, aha niho ashyira umukono ku nyandiko z'ingenzi. Umuhango urakurikirwa n'umusangiro we n'abandi banyacyubahiro bake bazawuhuriramo. Saa 10:56 Donald Trump na Melania Trump bageze muri White House bakurikiwe na Joe Biden na Jill Biden. Babura amasaha make ngo basohoke muri iyi nzu. Nyuma y'amasegonda make cyane biba biteganyijwe ko perezida mushya na vice perezida mushya bajya muri White House kuyisura, bakirwa n'abacyuye igihe bakagirana ikiganiro kigufi. Donald Trump saa 10:36 Donald Trump asohotse mu rusengero. Donald Trump aherekejwe na Melania Trump basohotse mu rusengero rwitiriwe Mutagatifu Yohana ruherereye i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni nyuma y'umuhango w'amasengesho wabanjirije igikorwa nyirizina cyo kurahira. Biteganyijwe ko bahita berekeza muri White House aho bagirana inama nto izwi nka team meeting. Saa 10:29 Mark Zuckerberg na Jeff Bezos mu bitabiriye umuhango w'irahira rya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump. Biteganyijwe ko umuhango w'irahira rya Donald Trump witabirwa n'abanyepolitike bakomeye, abanyemari, abanyamadini n'abandi batandukanye baturutse hirya no hino ku isi. Mu bagaragaye mu rusengero harimo Mark Zuckerberg washinze ikigo cya Meta gifite imbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram ndetse na WhatsApp. Hagaragaye kandi umunyemari Jeff Bezos washinze iguriro rya Amazon. Donald Trump n'umuryango we babukereye muri iki gikorwa. Saa 10:04 Donald Trump aherekejwe n'umugore we Melania bageze ku rusengero rwitiriwe Mutagatifu Yohana ruri i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu muhango w'amasengesho ukorwa buri muyobozi wa Amerika mbere yo kurahira inshingano ze. Mbere yo kugera kuri urusengero, Donald Trump yabanjirijwe n'abana be barimo Ivanka Trump na Eric Trump. Uretse umuryango wa perezida Donald Trump, kuri urusengero hanageze umuryango wa J.D. Vance watowe nka vice perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Saa 10 zuzuye nibwo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakiri mu gitondo ab'inkwakuzi bamaze kugera ahabera uyu muhango kugira ngo mu by'ukuri bitegereze.
reka mbashimire mwese twabanye muri iki kiganiro, mu by'ukuri muri ab'intwari, kandi mbashimira ko mudukurikirana umunsi ku wundi ubw'ibiganiro n'amakuru agiye atandukanye yo hirya no hino mu gihugu ndetse no hirya no hino ku isi yose muri rusange. Mu by'ukuri muri ab'agaciro gakomeye, ndabashimiye cyane. Imana ibahe umugisha. Ciao ciao, naho ubutaha. Nizere ko wakoze subscribe mu by'ukuri kugira ngo tujye turushaho kubana umunsi ku wundi.